Mo whamara to tua koe ke whengmare mau ke mau whanonga ke hore o whai whakamo ui. I ana whakaango mai ke te mau tolu i he tohi tapu. Maro to kore ke aloha mai mua ke tuke tatala po urime mau ngahi ata mai. Mea ke whamoluma mau ngahi loto maka. Koe ke mau tarianga vai ho wholawhola. Ai kune mawhai ke whakamo ui. Ho mau lau maari e i Sisu Christ ko alo ko mau whakamo ui. Amen. Ko kore ke uwhangai benga i tau whatapu tō peu whaket pa me whareni ka tā mua mau ma whapalu ke whahaka te tau programa koen. Whalau lau lota hala kua towha. Pea tau mui ben i he e talanoa e whaahi tau koeni. Ka mata whake whaahi tau koeni o iloa koe whaahi tau e eti veni. Ka ko hui pe au koe whaahi tau o e teu ki he hoko mai a Sisu. Pea tau talanoa ke mau inga Sisu e ne whekau aki. Pea mai ngai ki kite, mai ngai palofisai e whakau motua. Aia, koe ahoni ko au meni ke tau talanoa ke Sisu koe Hako ia Tevita. Mau inga bita hoka Sisu koe Hako o Tevita, koe hiu talamai ke te tau tole ua Samuela vai fitu ves taha ua ke taha whaa. Ai palomesi ai otuana e whai ke Tevita o kau ki hono pure anga. Aia whoki mo manatu koe inga talanoa he na whakaama Tevita ia ke ne langa ha whare mo oe otua. Ka whawalanga e otua ia ne tane, tika ke u kore au ki matakari o Isleri talo e mau whanonga mai i toafa, ke na langa ha whare mo oku. Ka koeni, koho Hako, koho Hako, te whawapau hono pure anga, pe te ne langa ha whare i oku hingoa. Te whawapau e taloni hono pure anga tai ngata, pe whawapau ho whare mo pure anga ke te koe o tai ngata. Pea e whakotu ho talo ni o tai ngata. Aia, koe palomesi kai o tuana e whaiga Tevita. Koe palomesi o e whare mo e pure anga tai ngata. Maino pe me heni koe tānoa e whare ia koe whamiri. Koe whirea koe whare no ngai ke ni. Koe ke ngai ke tempare. Mon bena langa e Solomone tempare. Pea koe whare pe ia e taha. E tempare koe na langa e Solomone. Koe whare pe ia e taha kua langa i mamana a whiwai ai otua. Koe hui nei, tuku ai e a ake koe o e kounanite, i puha e fuakawa, ai e nei tuku e taloni o e otua, i hono funga puha. Osi pe hono holoke tempare koe ia tau nima valuono ka maa e King Nebuchadnezzar o Babylone, pe a haere a Sihova e, na e blak haere pe Sihova e, koe hi me whare, ka e tukuange ke whaka au haere ki Babylone, ke konga koe o haa Isleri ne tomo atak pōpula kau ai profile koko iskeri. Tomo atak pōpula ki nau tolu he tau ni mahiwa fitu, ka maa. Whanonga, mamata mai a iskeri ka mata ne tohi. Kolosi atu e talonia o tua koe na e tempare, he vai tafe kipa. Koe ne haere atu ana ia, ke hoko koe tāpane kare o hono kakai. O talu me whanonga halope o tua mono kakai, ne tikai peke to e langa hawhare ne a whiwai ai o tua. E ha tangata. He koe ko tau tō tōku i kai ke tauhia i he nima o ha tangata. Koe o tua mate pe o tauhi e nima o tangata, koe tua mate pe o kunofo ia he whare. Horea ma obegi i whangawhenga whakaukau koe ni ube he tapu ke potop tapuni e ki tāmu a koe o whare lotu. Koe he koe whakaukau ia o ku aki tua mai i he whakatapu koe ia, koe tempare o e o tua aitori. O kukai ke awhia o tua tapu moia i e tāmua o hawhare lotu. Mole ke mama, o kua whia o tua loto o tonga no kakai he ku haere horo bemo no kakai, ai o kua whia i loto whare lotu. Koe poto tapu i whare lotu, i loto whare lotu, o kua whia o tua he loto lotonga hono kakai. Kane o ngoia, koe tala noe o Tevita, koe uhinga hoko maa Sisu koe Hako o Tevita, koe heu tala mai ke rewa ki te tau tolu ya mātiwa raki, vesi raki, o Sisu Christ koe Hako ia Tevita. Uhinga ia ki ha. Ta mai loko vai roa kiwe stolu wa ke tolu. Koe alo ia eik tau potu. Koe talani koe na whai koe ke paleri kia mere. Koe alo eik tau potu. Pea e whaaki kia teia e he eiki ai taloni o ne kui ko Tevita. Mai noa pito rewa ke te tau tolu ai. Ta koe hoko maa Sisu Christ koe alo o eiki tau potu. Ai koe o tuai. Whaaki kia teia ai taloni o ne kui ko Tevita. Tene pure ki he Hako o seko pe o lawi kuonga.
toki madua ki au pito he tala koe ni. Tā koe pureanga mo whare koe nei palomesi ange. He otua ma Tevita i wa Samuela vai fitu bestawa ke tā whā. O uhinga ia ke pureanga o otua. Haere ma Sisu koe Hako ia Tevita. Ke hoko ia koe tu ia. O Hako o se kope. Hako o se kope. O whawhetai koe koe mahuinga Hako o se kope. Manat koe se kope koe tangata anga hala ia koe nei tāpua ki he otua. Koe tangata kāka moanga hala ia nei tāpua ki pe otua koe koe ne palomesi. Koe koe ne fuakawa. Ta whawhetai tau tō koe uhinga ke tau kāka moange ko se kopeo. Loimu. Ka uhinga ia koe COVID-19 koe otua COVID-19 fo ou koe otua ko whaimo ki tau tō ne whamore more tau ngahi anga hala. Pene anga tongi ene wholofola ki o tau loto. Ko ia ai kakai o kupure ki ai eiko Sisu Kraisi. Koe tu ia i he taloni o Tevita. Koe taloni be e tahi mamani e tu o tae ngata. Kainga ko whiwhia bea uia he whakau ke taloni o tau tu i tonga pa ko whahu whia bea au tamo ko tupou ono, taine kuini me whare o tupou. A mo mei, koe taloni be tahi mamani tu o tae ngata. Taloni o Tevita koe mea nei palomeska ai o tua. Pea kua hoko ma Sisu Kraisia i Hako o Tevita. O pure i he taloni ko ia. Pea baru koe pure anga tae ngata ia. Tau maho inga ke te tau tolu ke tau whapapau, tau kau ke pure anga tae ngata ko ia. E anga whewhere waha tau kau ke pure anga tae ngata koe. Ai koe nei palomesa nga he o tua ke Tevita aini. Ai hoko ma Sisu Christo whamanatu Krismasi. Koe pure ia, koe tui ia. Koe pure anga tae ngata o Tevita. Wholawhala Sisu ka niko timasi e sene wahe tolu wes tolu. Ilonga e kai whanai fo o mei olunga. E i kai lava kene mamata ke pure anga o otua kainga. Mahalobe tau whaita tu e lotu. Peo mahalobe me whakaukau ko tau tuku kona, me ngai mea ko ia, tau whok me no malanga, hau koe tangata malanga he siasi. Pau koe whiwhine malanga koe e siasi, ton ke karo whawhoko malanga, he ui kai whina ngalo e otua ia ke malanga ha whiwhine, rakti mo te waheua, tātaa ke tānima. Ilonga ai e kai whanau i fo ou. Se koe mea koe kai koe tā whoka koe whanau i fo ou. Koe whanau i fo ou ia kāinga, koe tangata me whiwhine kua whakafo ou e na mo oi. Koe whanau i fo ou ia tau hiki tau tō me whamiri o ātamana tau laki kaua. E whamiri koe na whamala ia whataki tau tolo he angahala ātama. E whamiri koe na tau pawai ki mala. Koe ui, he na tau ne whaere ki tau tolo, ne whanau ki tau tolo ko tau pe i he whamiri koe ia. Koe ngawe koe ni, kono whanau i fo ou tau toke tau hiki me whamiri koe o kau ki he whamiri o tua. Koe ke tau kau ke puranga tae ngata. Ilonga i kai whanau i fo ou mei olunga he i kai lava ke mamatai, ke sio, pe hu, pe kau. I he puranga tae ngata o Tevita. Aini, na hako ma Sisu Christo, whamanatu Krismasi, ke ne purei. Ta marewa sione, waraki iwe sta hawa ke tātolu. Ilonga ki nau tolu, na e mau ia. Nei whamawhai ke nau hoko koe whanau ai otua. Ki nau tolu tui pi ki tai ki ono wafa. Aia nei kai whakatupu e he toto, pe loto o kakano. Ka e he otua. Mainu au pitu he wake te tatu, ta koe whanau i fo ou. Koe mea ia e whainga o kutui ki he wafa o e eiko Sisu Christ. Nau mau a Christ Sisu koe eiki. Pa koe ngāwe kono mau a Christ Sisu koe eiki. Koe mea ia o whai e he otua ke tamu. Ko whanau mau beau ke Tario Sisu, pako alo Tario Sisu o kai ke te anofu mahu inga o nei. He koko bego mea ko atpeta mai ki malanga whanau he malanga evangelio Tario Sisu. Ospe pa nau whokpe nau doke nau whi awaki, whai toko na tapu, ma nau moi mota moilo kainga. Kono uhinga ai pehe, mau pehe ai o Tario Sisu, ke whai peko hoiwi, ke whai peko ho maari e whakai loto pe a koe. Ka bahe kai te ke tuke o tua ke ne whakatafoki koe. Ke maua Christ Sisu koe e ki. He kai beke whanau i fo ou. Te ke tāri beko Sisu tō tā kilu mahalo. He kai beke whakafo ou e ho mo ui au. Koe hui he kuwhai ake be ho uiwi, kuwhai ake be ho whakaukau. Kau ton ke kore ke o tua. Ke ne hangari ukau wa ho mo ui. Koe hui he kuia ia o totonu.
ke fina ngalo ke whanau I fo o ki tau tolu e tau tui ke e ko Sisu Christ. Aia, ko me hoko tāno ki ai, ko mahu inga hako Sisu koe Hako Tevita, ko hui koe whare koe na tala noa ki ai ai otua ia ua Samuela vai fitu. Mo e pure anga ta ngata koe o Tevita e whakotu o ta ngata koe whare o Tevita koe pure anga. Pe a koe uhinga whare ki e whamiri o Tevita. Koe whamiri ko Tevita koe whamiri ia koe kakai te nau kau ke pure anga ta ngata. Pakon tau sio koe mamata ke pure anga po ke tau ke whanau fo ki tau toruia e he otua. Ka inga koe whanau i koe meo ke whai koe ke te koe. Neke ke ta pure tako no whanau ki taua e ta ngai whae tapu mo ki nau tolu. Pako ke ta pure tako no whanau fo o ki taua. Koe otua koe ia tene whai ai whakafo o koe tau moi. Koe whare koe ulanga koe e otua ai whare pure anga koe nan paromesa ke Tevita. Ai ni profola Sisu e Matiu e taha no vesta valu. I e funga makan te ulanga ai hoksiasi. Ka inga ko whawhetai mabeke toa. E whamanatu mabeke te au koe ngāwe a Sisu na whai mamani koe tofunga. Koe ngāwe une tala mai tene whai koe ne langa hano siasi. Ka inga koe langa I whare lotu. Mo e kena kakai ia I heni tanak paanga ko ai langa whare lotu ai kumi api ka koe sio ke mau o evi. Na e kumi te fu api ki moa. Na e ui ko pure la apa ko mau he kau intia. Na e kumi ne fu kere tamai ke lawai ke te langa hame ai mo ue siasi ke council ko na pure e kolo ko ia ko hi ko nga kere ia ko ke ngofua ke whai halanga. Mo sio ke more mau ai iwi a kakai. I he fo I mea mau taim to kua koe tau whenga ke langa e whare, nge esi whare lotu. Koe ngāwe u paromes ma Sisu ten whai koe langa hano whare whakalau maari, koe whare kakai. Whanonge lau lak pita, ka mai pita ka te tau tau, koe whare ko ia eni. Koe whare koe kakai ko whakatupu fo au ak ai tenga tae auha, o fau I e wholofola ai otua aia o kumo ui. Pe koe wholofola eni atke tek mau tolu, I e maranga ake ko spirikain. Ela bege whanoma ke proklama pongpongin pa ke tuia ke eiko Sisu Christ pe whakatupu fo oho mo ui he tenga tae auha koe koe wholofola ai otua ai ni ko talano atu ke ai heni. Ta marewa he wahe ua pe koe urak pita. Ai umaho inga whuka pita ko pita ne whai ke wholofola koe Sisu I Matiu ta hao no ne be e funga makani ko pita koe pe ko maka pe e funga makani te ulanga heo ksesi. Ta mai pita te tauto. Koe maka koe ia. Koe maka mo uia ko Christ tau unu ke ai ke maka mo ulak pita wahewa. Pea moutu ke langa hake ai ki moutolu koe whare whakalau maari. Si, ta koe whare ua ka whare papa pe ka whare lotu pe ka whare sima. Koe whare whakalau maari o ku langa hake I he maka mo ui ko Christ ki tau hoko. Koe tunga taula eki o ku whai e whai lau whakalau maari. Kainga, o se whai lau ia koe na e whai. Whai lau ake whangamanu. Koe hui o whakakato ia Christ. Koe ta whai lau tau koe whaki ho ta sino. Ta mai paula e loma vai tahawa. Koe atu ho mo ngai sino koe whai lau ke mo ui. Ke tapu. Ki he otua. Koe whaka hoi fua. Koe whakalau maari e ia. E ta whai e lotu. Koe ta whai lau tau ta noa ke he pelu vai tātolu. Koe ongo nima ku mafola ke whai ofa me whai fuaki. Me lou ngutu o whai e whakawheta ia e otua. He tala mai koe ngai whai lau pehe. O whakahoi fua ia ki o tau o tau. Ngosio kuri iriu e tau. Koe ngai mea o ku whai e ki tau tolu koe. O langa hake he whare whakalau maari koe ne palo mesa ke o tua ki a Tevita. Ai whare pure anga. E tu uho whare o ta engata. E tu uho pure anga o ta engata. Koe whare mo e pure anga. Koe ia langa hake I he eiko Sisu Christ ke hoko koe whare whakalau maari o tua. Kainga koe ngāwe te whutoi ngāwe sia koe langa e kakai. Langa ake wholofola he otua. Langa ake mo ui whaalotu, mo ui o whalala kakato ki otua. Ke langa ake hapaanga. Kuse hao ni ku. Mo e kina kakai he tala koe. Siasi koe une mael miliona. Siasi koe ku lau kilo e nau misinare mea. Ko bege te. Mea ni ko tuku e ngāwe siasi koe misinare lau maari e kuna notolo ai paanga. Meni tu koe tau ngai tau tō koe tau whakatupu kakai, tau tō whakatupu paanga. Meni koe ke tō mea fua ke tau ngai tau tō e ahoni,
tau misinare lau maari, tau ai tato ki mea fua ki tau ngae ahoni, misinare paanga. Kainga koe ngape utaranoa ke ngai mea koe ko wiko whakaam ke mahina koe uhinga hoko mai eko Sisu Kraisi koe Hako o Tevita ke mahina te tau tolu koe whare koe me pure anga na taraofa ke he o tua ke Tevita tu o taengata ko Sisu Kraisi ni langa whare ko ia ko Sisu Kraisi ni langa whare pure anga ko ia ni langa funga maka mo ui ko Kraisi pe langa hake ki tau tolu kono kakai ki tau hoko koe whare whakalau maari atu e ngai fei lau whakalau maari ki he otua. Te mai rewe whakahawa e rua ki vesi o no, koe lauen ki a Christ koe ia kune langa e whare. Koe ia nani o whai ki tau tolu. Pane fufulu ki tau tolu aka no taa o ona. Kainga, koe maui e Christiane, uton ke fufulu ke maa he no taa. Koe ngoi ko tau tolu ka kaitonga, o kuteke ke lawa ke fufulu ki tau tolu ke maa e tau maui taa. Ko hewa ke tau loto, ke tau tahau ke lotu, ko tau whaam tato ke maupe e ngai lelei e otua. Ko ke tau whaam tato ke liriu e otua, ke fufulu e otua e tau mo ui, o whakamaa ke no tata. O ni ngao hia ki tau tolu kono pure anga. Ko ngahi tau la e ki he otua. Si ko whingai ko ia, tone ke whai e otua, ke te tau tolu ake e kosperi. Ako tala mai pita ke te tau tolu, ko kosperi o whai tau whakatupu fo o, ai fufulu ai ki tau tolu. Whamea i he taimi ko toa pe e malanga ngai ko whaka mo ka inga ke riu ka waha o mo ui ma mo ui o kia ke ao ngā whanonga mai pa ke proklama ko ni pa ke alu maari i ao ngā yongo anga o duna ke whanonga mai pa ke kore e Sisu haere mai mo whanai fo o e ko mo ui whaka fo o maha ko fo ia he mea motua hiki mo e koe mo ui me ngai mea ko whakamamafa ko whanofo ai ke uhiki au kia mea o ku fo'o ke ne whai e mea he ku whakahino hino e tapa ko toa pe mei ho o wholofola pe ai ke u whakatō ki lalo ke wholofola ko ia o talangofua kakato ke kainga ko whawhemau ke kumi ke wholofola tua ulai ngai mea aun whai siasi ko ngai mea whai nene wholofola kau e pe malanga kai whiwhini mana whai whekau matua tangata ton ke na maa taki he lotu hufia si o mau inga bila ko e pe pake tau tu whawhe paki e ngai urunganga tai maa ni oni goni mo furiki vanu kau ai whasoto me whi awak me ngai mea pehe. O whai ki tau tole Sisu paku ne fufulu ki tau tole akono tata a ona. Ta mai rewe whakahawa vai fitu vesi tahatolu ki ta whaifu kakai go nau si no tu ilangi. Pe eke mai me ilangi ko hai ki nau tolu kofu ine hina. Pe atalangi sio ne koe peuk mea i. Pe ne mea mai koe nia ki nau tolu hau me mamahi lahi. Pena nau fō nau kofu whai ine hina. I e tata o ilangi. Kono hinga nau i au e taloni o tua. E nau tauhi ke te ia e no tempare. I e aho pe mo e pō. Pe ko ia kune a fio i he taloni. Tene wholahe tāpane kare ano sikaina. E te ina tomusi ke. Te nau tauhi ke te i ano tempare. Kakai ko fō nau ko whaine ina ino tata. Te nau tauhi ke te ano tempare koe whare ia. Pea koe ia kune a fio i he taloni. Koe pure angai. Si ko mea ne paramesa ke Tevita. Koe ia te tau toki au sia. E taimi tau hoko ai ki he langi. Pue taimi haere mai e Sisu Kraisi ke whai whakamahau. Pea whakatu e whakatupu fo ou. Te tau toki au sia ai whare tempare koe. Ne paramesa ake ho tua ke Tevita.